Dragi poštovani prijatelji, evo nas u Uskudaru danas, nedjelja je, sam što nije možda akšan se čuće se, uskoro napisao za nas dobar izgubljeno srce Bosfora, odnosno izgubljeno srce Istanbula, kod ove Ayazma džamije, što znači kao sveta voda. I za mene zaista prelijep, znači pogled koji vrijedi sa ovog možda čita u Istanbula, može se doći i do ove Ayazma džamije, što ćemo u sljedećem videu pustiti, a naravno u Istanbulu pada, poštovani prijatelji. Evo iza mene, auta svijetli zaista se vidi lijepo i sada ćemo malo okrenuti kameru da vidite kako to izgleda, pa u sljedećem videu ćemo pokušati vam pokazati, predočiti samu, da se kaže, džamiju. Evo ga, džamija je tu. Znači, džamija je tu, dobro nam došlo, poštovani prijatelji, sljedeći će video biti o džamiji Ayazma. Znači, počet ćemo o njoj govoriti, priča kad završimo, pokažemo ovdje dio. Mi se sada nalazimo možda i po najboljem, po najljepšem pogledu na sami Istanbul. Ovako nešto slično ima naravno i na Bešiktašu, a i ovo je njegova kontra suprotna strana, a to je Uskudar. Znači, na Uskudaru izgubljeno srce Istanbula, Bosfora, zaista prelijepo izgleda, sjaji. Samo tako narodski, što bi se moglo reći, spomenuti. I ni kiša, pa ni ostale stvari stvarno nas nisu spriječile da odemo, da pogledamo, da obiđemo ovaj zaista sveobuhvatni kompleks. Izgledno srce Istanbula u sred nedjelji, večeri nekim satima, pred akšamskim, zaista predivno, prelijepo izgleda. Znači, Bosfor s jedne strane, a polako, ovako s druge strane imamo džamicu. Znači, 250-300 godina skoro stara i unutra ćemo vidjeti kakva je, od čega se se sastoji, osjeća i može vidjeti, doživjeti. Tako da, hvala još jednom, malo smo se ovako udružili. Nastavljamo uskoro iz džamije. Naše džamijsko druženje, zaista je kiša jaka. Evo, osjećaju se udari vjetra i naleti. Dobro mi došao, moj dragi rođak, Usmija Valjevac. Mašala i tebi. Tako da, čujemo se. Dragi poštovani prijatelji, evo nam u Istanbulu jaka kiša pada, malo je kamera slabija, ali kad je okrenuta suprotna vidjet će se, u prethodnom videu sam bio pokazao vam, naravno, srce izgubljenog Istanbula, a odmah ovdje do nje se nalazi ova džamija, što se vidi pred nama ovako, kada se pogleda. Džamija ima nekih skoro 250-300 godina i znači, baš kako se napisao sveta voda, jer vjerovalo se da voda koja ovdje izvire da je liječila sve. I Sultan Mustafa III, ali to već pred sami kraj 18. stoljeća, maltene napravio ovu džamiju ispred nas, što se može vidjeti, odnosno primijeniti. Sada ćemo ući unutar džamije, u unutrašnji dio klanjati, malo proučiti, vidjeti družice i naravno okrenuti kameru. Ostanite mi zdravo, čuvajte se, uživajte i pišite nam, ima li kiše, snijega, naravno i slično. Ovako, kad se odmah okrene kamera, evo ovamo je ulaz da spomenemo iz džamije, a prelijepa džamija sa svojim ljepotom, baš ljepotom, ne možemo neku drugačiju riječ spomenuti, izlazi, vidi se pred nama. Interes je baš kako je unutra, to je neki, pošto sam spomenuo, 18. sljedeći mješavina i baroka, i evropskog i turskog, nisu izgubili ni ima Sinanov stil, a nisu jako prešli ni novi, kao što je Pertenijal džamija i slično, što smo zajedno hodali, obilazili, družili se, išli klanjati u prethodnim našim videima. I ovdje stoji simbolo zaista drugačije i prirode i ljepote nekog možda drugog vremena, izgubljena vremena, jer oko nje je sve mirno, a se doslovce, a se ne čuje, dragi poštovani prijatelji.
Sad mora kišobran otvoriti da malo priđemo, da kažem, do džanji. Sad ne, mislim, naravno, može se priđi do kišobrana, ali poplaće na kameru, a inače snimamo, valja brisati objektiv poslije. Ovako. Možete čuti, osjetiti, baš se dobra kiša čuje. Ako Bog da, lagani nekim tempom da uđemo. Napokon smo ušli, pretrčali možda, je lakše, bolji, pametniji, spomin. Pogled oduševljava. Dragi prijatelji, i na Bosor, a sigurno da treba možda opet ući, kad ne bude ovako vrijeme velika kiša kao što je sada, za još više družbe, druženja, priče, obilazaka, uživanja. Jer i ja sam prvi put u Istanbulu, kad nisam prvi put u Istanbulu, prvi put sam ovdje, a iako se računam da volim hodat, obilazi društvo. Odmah na ulaze, gore ima i posveta, da se kaže, vidi se, do posvete, sad, kao projekat stoljeća, vole oni tako ta imena davati džamijama, džamijskim stvarima. Jako. Bismillah. Zaista prelijepo. Znači, pred nama izlazi mimber i mihrab, kao oni laleli džami kod nas na ovoj azijskoj strani, mislim na europskoj strani. Jedno gore sultanski mahvel. I mi ćemo nastaviti da klanjamo, ali malo sam se utišao, jer treba poštovati kad se uđe, jel? Svetost mjesta.